Evo ga poštovani gledalci, snimamo kao Don't Challenge ili pastačan kako kažu neki, ali ja sam radio i sjebalo me. Tako da ponovno radim, a ako opet bude sjebalo, nema šanse da radim. Plać! Hajde sad. Ponovo, no. Sad će ovako do sebi da uzmem pastu. Ja ću uzeti malo više nego što ostalo radi. I pozdrav za Red Gamingera, sam sam tako, i za Team Strike. Ako pita neka, kak šta ti njih pozdravljaš to i to, jer on živi pored mene. Dobro, Red Gaminger živi malo dalje, ne znam, ali Team Strike živi blizu. Evo, kao što vidite, uzeo sam dosta, ovdje mi pasta, koliko sam puta ponavljao. Brzo neđe da spane. Vidite, koliko sam imao puno. Sada ovo trebamo staviti napad. Evo, tu imam i vodu. Uzeo sam ovu, jako punite, uzeo sam ovu zato što traćem više vode nego od jedne čaše. Aha. Da, to je bilo to. Odprava aparat. I to za epizod i da najavim. Prvi put na ovom kanalu će biti challenge. Će biti i da prvi put na ovom kanalu je lice i da izazovem nekog da uradi kao da neko uradi kao Don't Challenge. Većina su radila, na primjer, Red Gamer radi jednostavno, ali ja ću zakon Team Strike. Znači zazivam Team Strike da ovo radi kao Don't Challenge i da snimim, da vidim kako će to izgledat. Znači Team Strike ima natura koja moć. Znači Team Strike i da to uradi, šaljite mu u komentare i sve što mi šaljite mu, vidite mi to nešto tam poruke
I to za ovu epizodu. Znači njega izazvam, ima da uradi Caldon Challenge, da se pati ko ja, da pije vod ko ja. Znači, eto. Znači, sve to, znači, i to za epizodu. Ja da povratim. Ćao!